Pojedinci koji su godinama bili deo pravosudnog sistema javno su stali na stranu blokadera i rade na rušenju liste Srpske napredne stranke na predstojećim lokalnim izborima u Knjaževcu. Naime, reč je o bivšim sudijama i službenicima Osnovnog i Višeg suda u Zaječaru, gde na čelu vlada Nikolić, nekadašnji predsednik Osnovnog suda u Zaječaru, a sada predsednik Višeg suda, protiv koga su lokalni portali još 2018. i 2019. godine iznosili optužbe da je predvodio takozvanu sudsku mafiju uz navode o kockarskim dugovima, reketu, ucenama građana i falsifikovanju sudskih zapisnika. Prema tadašnjim tvrdnjama, Nikolić je gubio velike sume novca u kockarnicama, koje je posećivao i tokom radnog vremena. Tako je i preko svoje kume Žakline uticao na to kome će imovina građana biti prodata po znatno nižim cenama, kako bi pokrivao sopstvene dugove. U ovom lancu sudske mafije provlače se i sudija Ivana Rodić, kao i sekretarica suda Bojana Ignjatović-Mitić, koje su, kako se navodi, bile zadužene za prikupljanje mita kroz odlaganje izvršenja, nameštene presude i razne honorare. Na listi rušitelja sistema nalazi se i Irena Krstić-Milosavljević, nekadašnja predsednica Višeg suda u Zaječaru, koja je, kao i Nikolić, deo iste karike sudske mafije. Ovaj slučaj povezuje se sa jednim od većih skandala u pravosuđu istočne Srbije, kada je 2019. godine po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal uhapšen Ivan Bogdanović, tadašnji predsednik Višeg suda u Zaječaru, kasnije sudija Višeg suda u Nišu. Bogdanović je prema optužnici u 12 krivičnih predmeta iz sudskog depozita preuzimao novac koji je bio privremeno oduzet okrivljenima, uz obrazloženje da je bio potreban za veštačenje ili vraćanje oštećenima. Međutim, novac nikada nije uplaćen na namenski račun, niti vraćen. Očigledno da je Bogdanović novac zadržao za sebe, te je kasnije zbog zloupotrebe službenog položaja osuđen na zatvorsku kaznu. U ovom postupku Irena Krstić-Milosavljević nije prijavila prljave radnje Bogdanovića, od kojeg je preuzela funkciju, iako je bila upoznata sa slučajem. Ovakvim postupkom izbegla je odgovornost i optužbe za saučesništvo. Oni koji se predstavljaju kao borci za pravdu i politički akteri, u stvari su rušitelji koji su sprovodili mito preko kumovskih veza i građanima Timočke krajine oduzimali nekretnine, kako bi pokrivali sopstvene dugove. Njihov glavni cilj je destabilizacija lokalnih sredina u Timočkoj krajini.